Kui nawai ni malang, dili sama diri. Nimbula metangu nimilote na isoro tembua nama kia umina rua kina ona na via kavi moniti kina vakaromuka rongo mena via sama kina viva ka baro takini ndreko malolo ena radio Fiji wana na wongani via niano ngai nama kia kina Ni sambula sai koyongona vakaleleka ni nonda itukutuku. Sato soa na matamboa ni veka vakambisinisi na ngona ka vakatambui kina na tumbu ni rende mendua tale na yambaki. Ana ruku ni vakarongo sandondonu kina be ira na tau keini yau merna laki register mai veruto na matambose. Nioti na be talno kina matinitu esa vakaretakan ni kuana matambose sana toso mendua tale na yambaki na kena vakatambuya na tumbu ni rende. Esa vakalesuya na tambana ni durupunua na itukutuku ni nonra na vakadengui sona tamata takataka na vali bola suba. Vakaretaka na Prime Minister Oborenge Bainimarama ni sadingome sona tamba ni kana lalatu na punua ni Bengarabi. Esa vakaretaka na director ni tambana ni durupunua o Nemani Wuniwanga ni tiko na lao mesoli na ngona ni ndodaka na vakadengu na takatale sona vivangangai. Esa vakantavora endo na wale vo ni kena solid na leiseni veir membaleta na bisnis lalai enemba kimayongo. Vakaritaka endo na itukutuku may na matinitu ni beyambaki era vakamuria ng daw ni bisnisi endo na matanggali wale ni kena solid na leiseni. Esa vakaritaka na bunilawa o aya side kayum ni roto na raida se mera na soma endo na saw ni leiseni ni bisnis lalai kena bisnisi lelebu. Kinagito, esa vakarautu ongo na isongo-songo ni rakabi may nanronga kinembaki mayongo. Erto sa tubana kina endo na itubu-tubu ni nonra vakaukaoyango na dorbo kina sota-sota niyembaki mayongo. Erto chambe ni tigo ni rakabi tinikalima nontabunua na timi ni nanronga. Esa may dabe kere na vakalelaki ni nonda itugu-tugu ni temo demanda. Isambolo binaka, nedango wadi soni dalai, nama kio mani wasini ngono borota kina lali ne kabi, mai na tolu kina bitu, ena moni dingina por rombuka, ena mbula FM, na bandu ena serre.